Montana Impact TV ko ki channel hen ho zo se ke ma golong thonlen ma hung timin ka hen lim se we na hi tu ni khoen pathen phat the bu chana to ke thanin hi chi talk so in bol ngai te ho zom them je ben ma sapen in jong pathen thangwa na ka hen piki ni na hi tu ni khwa hi an lut pe jeng hotin kholim na a hung ki gong pen cho hi le cookie chieftainships in contemporary world sung chang thua hi pansa kholim na nei do hi in e hola da expert hoi lo la filam ho khat la ni to ko khom na kin zit mo chang se chu ke mai phun do nan nei ka ting aban ban an chal pe kin hoite ge sa khat na hen pu so le lungdim kumpi pa chu ki te la chief of an mol hoi village sisipula ko na hi in langa to win amazon impact tv ko ki channel thalangin kalim na ka hen pe na he ani na hin pu hol khumang ho kip S5P yang village sisipul hausa pu khat hin le social worker khat hin in tu na hun chlaya den lungyal se khom the dia hung na hi le impact tv ko ki channel thalangin kalim na khen pekin na he athum na hin pu thomas khongsa associate professor modern college langa hon to win amazon impact tv ko ki channel thalangin kalim na ka hen pekin na he tu ni khwa hin am ho chang se to hin tu lai ta hi e ho la ading ha boi ma jing sta le sei lawa kho mi pin het no ma jing thu do jing kan ha mi pi ho hin iki do jing tel ho to hin ke ho na hi chi topic mang chai ho chung chang thoi kholim ne nei do ti chu thu ma sa na velin kan sei do ke no min tu lai ta hin e ho lai bu ina pen taw ho sai phachom me phachum la ham ti hi mi pi yo si ki do na lai ta hi in a phachum ni jong mi tam tan he na phachum lo na mi tam tan na sei in chi chung chang thoi kholim ne pan pe jing ho tin thu do khat naw lut pe ing khating tu nya he ka het nom pen taw si ke mi pi tha khelang pau ka hi in ho sa ho hen hoya ku na hi chi thu do hi pat na pena ka do ong pu so le na maung ki gong in tin ho sa thanai na hi elon ho sa hoya ku na hung kun da ho sa ta ki min vo na hu ma sta la tu lai ta hi leng pa da ba thanai na hi hoya ku nan ke lo ham ti hi pu so le nin in hil chen no la ki pau min te ma phat kan pe pau min pek tv ki channel bol hon tabang phat pha nin pe ke pa in ama sa pena se nom su sip tan sip ai lo la ho sa ti hi ho nam sunga leng ka banga ine yo hi ti hi mi yo se chut e se jing wen ai ke mo da nin sip tan sip ki ti hi nam da hon ana man da kho ai le mi khat chu group tribe khat ham khat hat pen ham ai lo le bol thei pen ham khat chu athat na chip ten sip ana kila kita chip ten sip chang yong om na ne ain ku kite society da bang i da le ade de in ku ki in pi ong ki cho hinga ki pat he ku ki ho in pi ho ya hong ki pan ham ti chu aga ki lung ba da he le hi chi ku kite ho sat po dan hi phata na ki bo chen the ya e chun ki ba da he le ku kite ho sa ho bang he ong ki pat na he chứ giờ mi khát là thắt gì hậu sẽ chu đó ai lo đó ai buồn năm bul pi hậu pin tila khi bật coi mà gam anh ấy tụm này lo hết ta chu gam anh lo và anh chen khom đâu hi amola hi mi upa pen ping mà sập pen agel amu head hậu chu mà hon chuประเทศบ้านตาเหตุไงตัวน่ะประเทศตะบังอามาจูลำกายไอ้เราเลยลีดราในว่าจะปัจจุบันสานัดติวอยากจะคิดว่าหอมในฮีกูคิดจะแหละนำดังหัวเขาเสร็จด่านที่ทำเกี่ยมังโลดินก็แย่ลิ้นกูคิดจะบางฮีขัดจีไอฮีทหารจีแหละ force ขัดมีถามมีกิมันเขาเสร็จกี่บ่อละเหตุผลta cho mi upa pen su ta cho phat ki pia jana ta as ama cho ki ho sat sa hi ti hen so le ji koi sana tham sakat se be nom chu gam ho hi ama ho mina ama ho ana chang a he pon khu pum pi chun gam chu ta kara anane a hin he da chu british te in ki do wa 2017-19 jo wa hi 17 pat 19 to ani ki do yo wa hi british te khut noya dan hi ta je wa ama ho hin ama ho thil gon dung jo ya ama hon ho sa pen pa mina hi gam le kha hi an pe kha le cha ki pat hi ho system ho hi hung chi khil ki tan sa pa wa corrupted form hong ke do ai ya hi
hausa hi gam nei pa ai lo le email si ama adana hangom do hi chu to inam chan pi khom dang ho nagalang dehon pu chan ge ya hi agamo hi khomina na lai e ha yang ta chu khomina chu an hi le chun tu ni hausa ki da nai lo hausa te ki ipi ti dam din mon ki su khil na ho yo si lo de ta hi ama hom mina gam anom ta ji ama ho yo anei padana ni ki gel ta ji ba chu khomi dang ho yo si chu ipi ti de ham gam nei lo ba ki gel kha ba le ja chu hausa le khomi ki ka he relation hoi lo ki khan na hongom kha he ti ba sa pe na ga si no hen a hoi le zinge pu so le kompi pa ta la mol hoi hosa pu na sai dan chu neu cha khat na ka ga le sei be num khat chu he ting la ti la ya chu gam ha o nga na ma a ban ting le la ya hi hoi lai pa na hong chu ka he pu mi u pa chu a to pha na mun wa chu hosa na tu na hi in a ban ting le a british tenan vai pu zo wa pa na hi ama pa chu mi u pa pa chu hosa na tu pa chu ama mina na su lut pan no le ke i gam ya tu atu ma ki la an hum do he ti in a ke ti chet jing in he thim do ka ta sanin hosa hung kun dan ho hi vet nei la hin mi pi a chu na hi in ama na changa sum la pai an pi an cho do lo na sen hi le ke ti he thim do ka ta sanin he aba na hin thu do ka aba na ka dal ka chal be ki num khat chum pu thomas khongsai associate professor modern college ka do ba num ma ku na ka het num chu hi la hin tu lai ta hin izan in ki sei zong le in zo no ne ka sei ta in koi ma cha in ho so se bo hen ho sa ki vai pu di dei he jang kya se ya chu ho sai di sunga he ko cha ga ho sa mo ki thei nom ta lo he ki vai pu dan system ki dei ta pu in panchai jana ki pu di ki dei phar ki um ji tan si te ni hi ho sa system la panchai system ki hi na le khat alo lai si pa hi pham i ho di ngai phachum zam am ti ho ne khat in se pi lo ki pa men te ki pa me ma nei do chu ka sei ma sangin na ta kumpi pa zele mol hoi house pun ain sei pa chu neu se khat supplement ka bo nom ai chu ku ki te house hi ti hung kon do thei ham ti pa hi hi chilai pa hi tuai sei na wa chu ka ve na le british se ahung wa ko na chu british te khanga pa na chu recognize ei bol wa house hi hungum do ta banga sei lai pau hi neu se khat clarification ka bol no me na ai chu ku ki te house ki ti hi khan hua lu le khan hua lu na koi hi jong le in sunga mi upa zowa kumbi pana sei banga chu mi upa ai lo khai tha upa ham ai lo lem bom khat sunga upa ham ai lo pin do la in sung khana upa am khat chu anau te ho zo sin ai tun wang e ho jong mi itam ta win mi khocha ga i chen sang win ta ki ho tu wa chi hi democracy thu in sei tong hong du di chong anau te chang si hi ki ho tu wa au pa hi khuo bol sa wa hi cha ko na chu hausa hung hi teng le hausa pu yong hin a khomi te ho hi anau te tabang bang a in sung mi tabang bang a ge la ngai lu na khan huwa hausa ha anu do ya hi chi i hausat nau pa hi british ten a hung wa chu a vet no wa hi le leng thani na no ya hung kon britain gam chu mi amo chu mi biha dynasty biham kingdom hi chu na hi chi athanei na wa ko na leng thanei na hung wa chu a vet no wa hi de chu e ho in sunga khan khwai ki jar bol nau pa u pa i ja bol nau pa ha vet no le chu leng ta bang he tiu thu ya e hon leng a ki polo hi chu adi ta chu na hi lai pa chu neu khat he diu ya chu tu lai khanga hi mi tam ta hin adia le khatim tam ta hin ideu hi adang hi house he ki chim tai di chu house he ki chim tan ye chun chi a hi the ya he le chun mi dang ho ke pu ta bang khun panchayat system ka he pu ai lo la e pm ja chom khat he ki sim he na cha ni ki pol phading kham ti chu nai ai wa tu ni a he mi pi tu ni impact tv ku ki channel ve ho jo se ko ma ken ka sei nom chu tu lai hi chi contemporary war a he house a hi pi a ki tu mo na umam a ki pi ham chi chief safe institution pa hi ai lo la chun house in pi hi hoi lai ta hi akhang che dan to ki tu mo na ti pa hai ka do nom chu ya ju ke mu do lin se ne academically ke mu do la chu mi pi hin house in pi hi a dei mo hi lovin house ho vai hom di lo na yo ha dei mo he ka ti chu hi lai ten hi se khenu ngai chu house ki ti pa hi hi chi in pi ai ki vai hom na pa hi a hoi ta pu ti hi lovin house a pang ho lo in a khowai hom do lu khomi te angai lut nau pa hla sama ai ding bonga khu pu ta lo pha no wa hi awai hom nau pa
administration hi adei mo hi a chieftainship ichi house in pi pa adei mo hi poiti ka sei nom khatna na ani chana ka sei nom ki khat chele house su mangning ta ki sei hi hoi ta khan khu het him pu te pa te ho anga ki sei ngai lo ye chu ku ki te adinga chu house ki ti hi che house in pi hi national identity hi chu national identity ka ti na khat chu vano yin anei lo e ho traditional government khat pula paten a hin simu chi sim thu hilowa in a pen piu government traditional government hi chu ya chu hi chi avet le british te yong chun asu mang thei lo wi chu me lam khana zo ai sei bangwa chu 1917 1919 anglo kuki war itiwa isei pa wa hi technically gala ki kap tu na chu ipu te vin thi na amon wa ma ho in automatic rifle amon wa chu technically chu e zo na chu na ai wa nga chu logistically chu e lel na chu ipi ham iti le house in pi hi asu mang zo lo wu chu a ye chu khan khwa I ki ngam chu me ho a ye chu mi u pa chu house in a ball ji hi ja chu amo hon house chu dei pan sa thei ta bang agel pau agel ji wa chu galam kaya pang om dan chu cha sat pa ka he poi na ai lo wa ai le jam ti pa ka he poi ai lo le chin e khat pa I lon pi pa ka he poi a house ho zo ki mat do la gal chu thip ta ne ge lu hi hi chu na hi ta lo chu a ji chu house in pi a jo wa khan khwai chi pi pau ya a hi am hon e le lu hi me a ye chu alal phan ke alal phan wa chu alon ji a het hi wa house hi recognize a bolu ti chu a het pi wa asu de zo hi ya amo ho in house ha na phu do hi lo pu chu I khan kho wa sa hi ya chu hi chi ya hi house su mang di iti a hi le I society hi identity lo di ta chu ne a hi ga sei sau be je pi leng na ga ten we have unique history ta hi a sei yeng chu ya chu amo ho unique history ken I pi ham chu ka het hi a ku ki ten unique history in ei chu I pi ham iti le tua hi chi house in pi a ko na hi thang in pi hunga thang in pi a ko na hi thang pi a lo le gam kai in pi hunga hi chi gam kai in pi a ko na hi ku ki in pi hi parliament pa hung leng do chu ya chu hi chi house hi abul pat na hi chu house in pi a ki pan hi ya a chain a parliament chu tua I se kum pi pa yong min hi chi e ho dang ku ki in pi hung hi chu ale hilanga hausa he akisu manga he chule kukin pi thanga kukin pi omang ta ding gam kaya in pi omang ta ding atin le kukin pi asa hola iki go khom naw pa mang the thin chu ya chu chi hi idei lo wa he chule hilaya aki vai hom na pa jo hi iti bol le hon adi theidam ti pa I vet diu hi ya hausa ki ti ji su mang the he pun I pen pi wi ni khan ko wa ki ngam he ti chu wa sei ti ding na khat ka do be pe num chu pu thomas na hung holim na ko na ka ga je be ki nom khat chu hausa hi ibola cha ki sumong the point na ti ham ti ka ga se be no men aji che pham ti ti ngai la hen we all seen track thata bang hi we mizo te ho to na mo hen ni ka su mang hi cha neu cha den clarify thei dam mon ba bol the la chu ba ngai thei lo ham ti ka ya chu ke chun langa phat hom tho ya chu na ai lai chu neu khat jo te la second ta ma khong phat se ding ku wo de hin hausa aki sumang thei poi ka ti chu injo a ka se banga ei ho hi phung da chang nei te abi bi a phung da chang nei te hi wa phung thu su te hi wa khan gui thu sim nei te hi je wa chu khan khwa mi u pa ho loi hi hausa ki pan sa ji hi win anom nomin hu abola anom nomin hausa abol the hi pui na ya chu tunia hi mi tam ta en impact tv ve hausa hon jong ayun lang siten mi yo sin jong ayun lang ka sei nom pen ta chu hausa loading tampi a hausa pha na hi hausa dei mo na hung leng do khai chu mol hoi house pu le SPP house pu ana ki ngai hanin nang a house loading khan khwa yong house atun thei loading ajute le phunggola yong house atun thei loading job card house tampi kholeweng iboluwa in yong umlo min isem thuwa apeng lo lai min po isem thuwa tampi ibol jewa hi mi tampi hin house hi an vet sul ta chu ya hi job card sumaki mu theile ai lo le MNRGS sumaki mu theile ai lo le IPM government akuna scheme tampi mu theine dinga hi gambe neu khat icho wa house ibol jeng phan wa hi house na alul na pa alopi na pa hi hungmanga ta chu tu ai ya chu mi o si hin avet amu chu adang hiluin house hi sum to vet chep ta aju te na house hon jong job card hong do pa na hi khol weng hi ngai lut na talo
ai lang a office a summu di se bo ha geluwa a khu le veng bol kiti chu phung khat che na changwa cheng ni lo pi chu i khan khu wa chu itu i cha phung dang chang dang itu i cha ja la na i chanu te ji te ho i so pinu ji te ho vel yong chin a pu te ko me be la ki cheng khom hi bo chu me ai wang hi chi phung dang chang dang ho chu ngai lut na nei ta apin pi banga hausan ani gel hi chu hi choi tu la ya hi koi ma chan gel ta levin khonei pa chu hausat na ding summu na ding a lunggel in nei le aya chu hausat hi vele chun dc na pe thei hausat lo pi chu sdo na pe thei hausat lo pi chu ku ki te hausat ni ki ti chu khan khuwa ki ngamai chu to hi dc api hausa sdo na pe hausa ho ja la hi hausa hai anup no ma su mang thei ding ham ta government yo hin lunggel nei kha chu a British te yong ton an gel wa agel khil wa hausa asu mang thei hi wa hiya chu hausa recognize na bol lo he ka ti nei lai chu atua yong mi tam pin hausa hi ki chip na nei phan wa hi government yong in inup le hausa chu idei phat phana ka thei ham ta agel naw chu hilai pa chung hi khai ke pau me hoi mama zingin i het tim dong ka ta san ave ho zo si in zong ke chi se jing in chunga zong ke pa thu se na he pu thomas aban la hen hung chal pe ke ning ka ting tua hi thumna ka do nom chu pu hol khumang how keep s 5 pi jang khuwa hausa pule ma social worker kha jong hin chung chu so sal lama jong hin na hlai na hi le pu hol khumang ka do nom chu hausa ke vai po na hi nangin tu stage adinga hen iti ki sim hoila na tiam ai lo la hen so bang thei lo de cha hi ta ai le chun chi pi pen ta hin mi pi han na ho sai ho ni ti pan kila la na tiam ti hin na lungya khat na se pi lo chun ki baw men ti pa me tu ni pek tv cookies na la ke ho na citizenship in chung changa ke ho na hi topic hai ta hin a phat som lo chu i hon hoi tan ge lo tin ipiti sim hoi dam ai le a phalam ta ti boldam ti pa hi ken ne khat idea kalunggel tham khat bang chu kan seiring ni jong le ke se sang na chule ke se ma sanga hi mi tam tan jong a sei a hi ta in hi chi hi na ka to khom pi te ni pu thomas le pu so let in jong amani in jong na sa ta in an sei the an sei hon ta in i ho ku ki chieftainship ke vai hom dan hi to bu thomas an sei banga chu a hoi i ho le ku ki te dinga chu very unique thizle mi to ke ba lo na ke vai hom na chu very unique ti nai ringin jong le min lo la pi thelo deu hen i hon no mi pi son thelo deu i ji ke vai hom na pa chu in nei pa chu unique ita hi english power he de hin hi chi hi hoi chu a hoi ma jing khat chu hi ne yong le tu la ya hi i pi ha hi chi hi i bol da no hi adi jap ta poi ti chu hi me ti le ben adi mo mong ta poi ti chu ang ta ni ai le a hoi lam pang ha chu ti sem dam ti pa hi scholars idol la thil dang mi adang na hona men talks dunga yang sei ta ben abang hinai le ku ki chief chu mo tam a hoi lo ta din sumung taw te loi jong am da pon abang loi chun dan le mo lo hi gam hi hopi ding ai lo le khumi khusung mi te ho to hopi ding ti jong idea jan ma share bol jong men ai pi chu jong le tam ta sum te jong jong le ke a ko na ne khat ka se num chu pyam te le hi chi hi tu la to hi mo bo khan the jong a hi po in cheyong le mi pia ding gel na chu agam chu sang pari ja jan kana chu bo khan khana khot be le the jong chu amo hi the lu kha jong am ne hi ai ju chu I bol de vai le de chu bowling te la hoi pen bang choi le nei khom ding agam chu ho sapa in agam khat ja nang ba chu tam zo chu ke kha chu ho sa in ke la han lang na ala da adang ho chu low mun I mun ding in am hon jong long term plan short term plan tin a bowling ho chu ki a ball thei ding hon am ba min chun pe the han nang la mang chu hoi le ding hen na he chu la tu le to chu ho sa ho gam nei ho adi a na gam nei lo ho chu le ho sa hi jong le ta ke ho ta bung ho to bung chu lang ha ho sa ki jong tu lai pa wa chu commercial chip ta bung la chu ki ja we ta na thing thang sa chu ai ba ho sa di ta ki te pa chu pham de le gam tam ta ne ya he che gam sunga ho sa mi u pa ko dang ke khai la anaw pa in chun
au pan nau pa pi na adi a hiding dol ta customary law ho sat ke bol ho chele tam ta jong mene jong le tu le to hi hu pi kom dunga ho sa bol ho hi cho hi na ho sa di ta chu jong ho sa di ta jong ke sei the pon te na ya chu hi cho chu commercial type ma ke bol ta bang au min na a hen la chu koi man het mo zo hi di pon na ya chu hiding dol ta chu traditional pa chu chi pi de wale to hi pi ha gam hi anh này họ chuẩn tòa hi thính thang là ngay hi mi thầm chắc cả chèn agam le da lên na anh đã học và phải tu sung hay chèn gam một ta cho hết chỉ ra chú ít chỉ ít tỷ lệ mi hi ta cho gam sung chú ki hol wa na hung le phải tu sung gam neo san a cho na in ba da po là gam neo cha cha po wa pa wa ko la chèn mà ki hol ta hung chèn thêm thì pa na hi chú land holding system chieftainship pa hi bol wang wa hi holding tam tai tin na he na isi holding tam pa chu i hel thelo ji wa hi chi a hoi lo da na min amu ta cho na he ti ja chu hi chi i ti hela pham ti pa cho hin to hi mo hel the hi poi ka tin pa pham de la mi ro te ho hin ani hel we na 1966 54 version Mizoram Assam government through a land acquisition a hi ani chi pina wa chon ani sangovin na ani lavin tu hin a ke si ta ve na ti ka chu ani wa loi pa thoma so an sei ta na a ke si vin ai am ho unique identity pa chu phem tele chieftainship hin pa chu hin even no na min dong ta han na ke vai hom no the traditional governance phem tele chieftainship ati du chu na talo ta na because they surrender their rights na to the government na chu chu ale e hol ngang chu ta chu 1966 vela chu manipur in thing hang ma land acquisition a hi pass ani bol na pass a bol wanga chu e ho thing hang mi naga te ho to ku ki te jang phat chun oppose ani ke bolai le ja chu to hi implement ke bol thelo na implement ke bol theringa le ho sagam jong chu to hi ho sa ho chang talo mai the na government in ta chu asu chat ve ding asu khan zo ke ya na mi ho public thani na pa chum de ta chu hi da cho ta bong cha kham je wa chu to lu the lo na he chu ang lu zo wa pham khat government na tha bi an bol ngal lo wa le chun i ho de nga chu zo chu ki khel na pa chu mo am wa the lo de na hi chu aphat na jong la sit na jong la chu na im masang wa jong mai the government chu abol the lo pha wa ta hi government hen forest langa hi na onglu thein nga thing hlang lu thein nga hi azat zat na strategy abol ho cho na hi chu hi he do hin ten a hin apap mo pen chu phem te le to hi ho sat ke ti hi profit base ai ta na commercial base ai ta so government development ahung masanga chu ho so ho chun to tu kum hi khulang thang ni wa de wa hi na atiwa mul ngat hang ale pi hang hang atiwa nam dan so alhang pi ba sa lenga ake tha jong le ho sapa chen ding chu tham kat am lam khat pi ba he chami yo se chawa chu hang mo la chu lo lo wa lung thei he na sa ke ka wa cha ngai wa ta lung lei chu tu lai chu koi man chu bo ta lo he na mo le hang jong le koi man lo lo ta lo hi he sa nga chu government na scheme ne cha cha ke depend na hi chu ala wa le ho sapa chun abo na changda na hu adang ho chun awan wa nei pin te abo na la hom de lo ho spa no na hi je lung thei lo ho a ko na chu ho sa ke ti hi cha modern world da na contemporary modern wala chu hung di lo pa nai tai na tu na chieftainship ke ta pa hi chu ko ni da se jong le hi chu ji pen ta chu hi na development programming is same shit no chu e ho custom and tradition pa na thu pi pen na chu koi man asu mil a het lo jong he pon i het su ke ai cha ko na chu ko ham khat jong chu mi naw pa jong le sum ne ya le gam ma chu an ho sa da bol hi ji e ho dinga tradition pa chu ta hi mis pham yu sung ke bola na wa chu pham a hoi lo na ta in za na pa chu wa sung ke pa nei ti pa ka se nom na chu ne aba na hin pu so le ka do pe pe nom kit khat chu thu do ka he nom kit khat na ba na chu pham te ti ngai la hin hausa amin ivet da no hila thanai dan hoi le na li na hi ele iti da na chu government hin reserve forest a declare lo umzia protected forest a declare lo umzia khan te eviction notice lai zau ji hom ti pa he ka sei num pen ta chu neu khat ga lut be le ho hi thang pi khat na written records te lo te hiu hi British and should you na say ta in hichi
iti ka sei da mo ni upa cho hausa dinga na pan khum hi ai la het ana pan khum na area pas niawa aniaw ji a chu ito pha na pau se bo chi katiti ka sei da azaw lo si pa he reserve forest protected forest azaw sa me lo la azaw sa ho jong azaw som iti dan mo tha nei na hi la thing se ka nei de tingal wa hi cho hi government yo than nei the good gm ti hi neu khat no mu na ni sei pi lo chung ki pa wen te ki pamen na question chu direct a ka chi ma sangin sam khat ka sei be khat nom chu ho sa thanei na hi a ho sa chu nan ding a thanei na hi la do ding kiti chu mi pi de hin na ta aya chu a ho sat chu ipt a system a chu a ge khel lo la thanei ne chu itkila ba da me thei lo ai na ya chu cookie in pi hon cookie in pi a ki cho hinge kiti na a he ho sat system he alui pa masanga british te hong masanga pa manghote atilo na chi choi e chu akke mana hele hausa kiti he kharbe yong ka setan gulpi lup ding administrator he lo di tin hai chu gulpi lup kiti he ama chat lo loading administrator kiti chu ho in pi sunga semang pu administrator heading semang pi chu le khomin al hanai ya chu semang kum thum se le alo kum nga si am khat le kilang te chu mi a phal lo wa a phal khat lan the chu ho sa chu phal la phal kilang te lo ta chu na mi khat chu tu ma ama mit mo a hele a kho chu tu ti mit mo yang dik ta chu ai wa nga chu a system chu ki khela administrator pa semang chu administration a pu a hele ho sa chu to ai ho manipur state governor tabang indian president tabanga final seal boarding me apana administrator chu public akona mi fel ho mit singo elected akibola hel a system to democratize akibola hel to a ho sa ga su mang kho ngai lo wa tu lai idei pa so yeng the so ai wang hai chi mi pin gang ta if you have digest bol thailo na a ho sa hon yong digest bol thailo athan nei na pa la pi ning chu gel thailo nya se khat kaloi te na se ma ba nga chu tu lai thil yo se chu translate into money hitana gam yong ai lo la power yong e power yong translate to money so na gam yong to translate to money ta so it's money based at so koi ma chun ama hin da la thelo ai ta ya so nam pum pi khat hin house system hi hel di chu ki de hi ya cha chu ku kin pi ki cho heng ki ti lo hi ai wa cho heng chu ki cho hing no kum som ni le ko wa tu ni chan ko ku kin pi ham ti ko man he thei lo ya chu boy hin ya chu na na se nan question pen reserve forest itia house oma power nei ta hele government itia lut the ham chu na hi chu a ho sa chu amina gam chu ma ko ma om ta ja chu ama chu nei pa ki gel wa nga lesit a hi patienin lesit hi mi hem yo se ding a pe ya chu pe te ham le se ki bai po na yo se hin mi pi tha hi anei sa nom so a mi pi chu thane na chu e ho chu pe ta lo je wa chu ama na changa a hu yo lo ta chu a hu mi pi ho chu hong pang ta lo ve ya chu pe ya chu government in to ana se ama ho gam aneu ji ham na ti chu aneu lo ji ai pon ama area chu hop yong le government in mun khat chu a purpose khat oma a hele forest reserve chu a hi sa the a hi tu chunga yong dam pila forest reserve a hi sa ho 1951 langa ho yong chu the procedure di nam ta local mla pan question a bola a hi tabanga chu government in a bol ho yo se chu mi pi dinga bola ya chu mi pi dinga ki bola le procedure chu di de chu it's mi pi de a ki bol a hi la chu procedure di lo ba mi khanin phem khara ma power nei na mo bola hele chu chi thei ke lo di chu ye chu gam chu mi pia hi thau tho chu na ye chu pathin thu hen lang le sit thu hi yong le power ki te mi pi thau tho chu na ya chu e hon democracy chu inja tam khat ang ki sei na tam khat oi pu thomas an sin a ka sei
bề nôm cật chú hậu sa in pi chú British ten corrupted form a he do hi ta hậu sa mi khát power a he do pa he loi khát again mo chú che hana sa che ku kite hi cái vai của nó hỏi yên ý dầu ta bằng logic technically ý dầu bằng và logically dầu của bên ta bằng asu chỉ ý dầu nó đi ngã chỗ mà học system phải cái sự set bị hẳn thì abo ham thì bị tâm ta đã gin một chỗ chú chỉ hi hết là sa abo lo hi hẳn là hello và abo là giống là asu set đầu ta chỗ ấy chỉ là hồ sa cái vai của in pi cái chỗ democratic ta cái vai của chỗ British in sát ngâm nâu chỗ democracy giàu gì, mi pi giàu gì chứ, ta amo ở trên nông nghiệp họ sẽ là phụ ai pi giàu ta, và chẳng ai pi thà cái này ta lâu chứ na, mi chẳng khát lẽ dictator sang à democracy chứ hạt rồi thì này chứ na, chỉ anh su set uhi, hay là sa bol ham alo le hello wa bol ba, họ set lo ham chứ kẹp bol thế rồi, ta ship alo le ship ta iki thu pi sa cái bang ba, India gamma chứ amunom lâu chứ, ta hòn British ten lệ khai in the piu gì à chứ hồ sa hòn, bảo anh này đàn đã hòn giống bảo anh này ham tới một cái chặt thôi à, 1947 à India independent hita, 1956 Village Authority Act passed ta hồ sa ex officio chairman bảo chứ, có là tha này ta đam, tha khát tạm lâu chứ, hòn bị phụ chú dâu mía em mua và kỹ thuật và hậu thà này nó lại thì thúc bổ, ta chỗ này là chỗ mà ilung khăn khoai cái lung xịt và cái giá nào im sa đàn gì và chỗ anh ông đâu ai chép sa thôi à, government chỗ con bạch chuyện cái nên là cái đồ hắn là khốt ra cái hòn hậu sa chỗ mà là lâu đi chỗ tu điện một ai rồi government Indian Act đúng rồi ông ai bảo ngã chỗ họ chuyện ta idei penu ju ipui pa traditional government ju in sa nom je wa chip ju izan kizana a ju khan khwa basketball hi je ju hi ju su hing tai ding de na ju ho sa ikiza ja na lai ye wa hi mi chi hin su se do ham ti yong se the hin to yong hi kiza dom ta khat ju Manipur government in jong thing lang ga ma len loi imama ek bol ding hin go han lang hile cho yong chu to hilera committee no ya district council hon six schedule tabang mo han lang ama hon lo ki siam te han lang ho dan ho yo si qualified bol the han lang hile government ek hit the han lang hile I hin diu hi ya hi chu a hi the lo wa government in it is hilera committee hi athahi tu ni ape lo tabanga ape lo pe ama hon Manipur government pumpin ta chu an man wa hele dan ho an sem ma le e ho sao yong hi abe sai tai ta la cho to in na diu hi I ji mani district council ek ho atha khat dong so do a I dan ho hi e ho traditional chon dan ho hi codify a hi thei lo wa hele chu athisa chu governmentตัวไอ้หอนอีกจันอีกจานเอาด่านหอยเสียตัวยังไอ้หอนอีกพัดเซนเป็นขดสู่ฮาวซันมิที่ทุเซนเกยตันเทติวสู่อีกจาเยไว้ตันเทวสู่ทุกคนมีตันยองเลยที่จะวางกันโนเมตัวกอร์เมนก็มาคอมพลีทบอลจีกิดเทนอะไรสู่นะฮิจิมินอิจดัตมินสิจูพาวเวอร์จู่อินเนตาโลบสู่อินเนโลขดฮิอิฮันสันปิวบสู่ว่าสู่กิสุมังปีหันลังเลยnhân ra sẽ mà bảo vậy năm thì ngà xí ngay là sự mang lẩu tủ ya hậu soi giống cái gel phát vào người ta anh này hao thì ống lẩu tập bằng khẩn anh này là nào mình bầu sữa hay ăn sữa thì chỉ găm forest ông giàu ông lụt thì nó hơi yếu sữa sữa miền đàn âm mình thì là Indian đàn cái mang hít ta sữa mà sang Indian government nói ya lẩu British government nói ya lẩu vậy ilit pau chu tuak lien British state chip khat hi na right a pi wa ilit pau chu Indian constitution chu na la akit lo ta chu chong chu head lo ji wa ho sa ho hin alien dana ki gel ba nga cha chu anei lo ta chu
at so ho sa hin gam aneu ji a hop la le lo wa agam ho sa gam hi yeng jong le government in forest reserve ba chu adar kara la hop te ai wa nga a procedure to meet bi dei ngung ya bol ding a hin mi pi dei lo wa bol le khunung yong la question bol te hi ti pa tu chung a yong ja ka se chitan ya chun ho sa hi tham khat a system chu administrative system chu a khel do lo wa hele to e ho hi pi ti re ham mun khada ki bong butun ding position khada wang chu ki umari ki pau me ahoi mama zinge new zakhan ka supplement be elo le ama sei sa chu ga review in ka ting hilang how sa ho hin British right ti tu zong hi sei khil wei ti wei dai ti chu sei khil le ti ya jang kya sei khat zong hi in kumpi pa khat zong hi in ji chu after independent 1947 British in India na da ha India na chamang ki vai po pa na Egyptian price we recognize be set lovin a he an sei na hi la ti on ti ding hi in aban ting le to ho so tha dei na ki paper song hi even state government in zong recognize nai lo hi ti long thema zon se jin hi chi tamang khat chu hin ta mi pi hin ero na khucha ga ho hin ngai lut zai lu za ji a pu gui pa gui a ku na ta na ki pi nu lai hi complaint ta chun le thisa elo na bungba ki tu sa he ja tu na ho so ho sa khucha ga ki kai sei ni khu to hi to ki na hin ki tha vet pet no vai ho an zong ipi ham mi pi lung de za vai ha ba ai ho gul pi lu bai lu wa mi pi he chama ki vai ho the tha zo vai ho chu za ta zo ki tun thei pha ru chu ki gel phat pha ru ti yong zo ne kha ga se be ki nomin tu a hi abana hin ka do be num chu pu Thomas associate professor ka do be num chu he ti tinga la hin tu lai ta hi bui na pen ta hi pham ti la hin zo no ne kha nan min pha ta in yong ka het be ki nom khat chu land reforms ai lo land Manipur land reforms the MRT hoi tam tao ging tan tu mit la tu si so now he sem dia ki sei kit de hitain ai ho wa dinga hen ai gam ho he tam zo even ki thanga pi pe no si pu chen na ho zo bonin pa ta lu gam tai pa ta lu thei lo de ti yong kan he zat nen a hen an tam abang la ka pu bi yong tao sung ge chung long te ga liang to hitain hi chu ho hi pi ti dan ham ai lo la hen I ho dan mo ham ai lo la chu ko ni te faida ham aban mi pi o hen chun la yo ka sei banga mi pi mo man hang pi ho sa thane na ke chim je chun he la ja pa ta ji su ka mo thei dam ta ki dal thu thu hi in ai chi pa hi lo wa pha ta mi pi awareness da pi no man ho so ti mai pi awareness da pi no man ne ka sei pi ki lo ki pa man ki pau me na to hi la ya ku ki te hau sa chung chang thu pa hi neu khat supplement ko bol nom khat chu to MLR and LR ki ti Manipur Land Revenue and Land Reforms Act by sei ma sangwa chu hilaya ku ki te hi chi traditional government in ei pau chung chang thu a hi 1998 kuma chu Aizol Chan Maria hi Joro president pa to awang te hi a ar thang moi to kan ki hu chu ama inai ya ken question kan bola chu Mizoram in 1954 Mizo Union in Assam state na hu Mizo Hills hu district thum anane wa chi district thuma chu 1952 first general election chu Mizo Union ho hi mi thum na kai do wa hilaya chu mo Assam state nu ya lai chu ale hi chi chu 19 jo ma ngena se ba chu 1954 chu acquisition of chiefs rights act pass an bolo ha dung ya nang hon tu nia Mizo society in house na su mang o hetan nawang phat naw chu house sumang yong leo chun state khat na nei ji agam le go ni ki len mi chu na hi chu hi lo le na gam na go yong thiding chu ten le totally na identity yong chu cha chu buried a hi tai ki vui mang a tai ka ti pe chu ya chu tu hai jo romina hi pi ham movement ijat bol yong leo chun national identity anane du chu what is the type of government that you have you ne nang tu dong tale ipi ne pedem ipi hidam to ai atua inei pau omdan chu parliamentary democracy tu ai lo wa ne chun presidential form of government kiti ho tu ai political science a khu Greek te chi good pa Aristotle in classification of government ati a cha khu tampi an gol hala khu amana say na hi democracy hi the ideal form of government hi ti chu na
ya chu tam ta sei la chu chi hoi pen ding a ta san khan democracy pa hung chi kha ya hi chila ya Greek chi gut pa philosopher Aristotle hin kukite house in pi hi ana het pha lo chu ya chu kukite house in pi ana pha nang hela chun this is also one of the best type of government in the world ti mai thei chu ya di wa pha khat chu na ya chu e hon in nei pau hi a hoi mo ne jeng se imu wa mi a imu pau hi a hoi na jeng se da na ila pau pa hi chi adi poi ka ti go chu kian house ho chu protect ka bol nom hilo na house phalo tam ta o me na gam la go ngai li lo a kho cha go ho ngai li lo kho sunga house thim khat hong uma ai le chun ai in kam phet ding go jeng house lung thim di lo ta cha ga yo si cha ma no ya te te ding na ama sa koi ma hau thei lo ding ama thunel koi ma thei lo ding ti a mentality pa a mindset pa hu change sa bol di hu chu there must be a renaissance there must be a rebirth among the chiefs house ho hi lungel apin thau ngai chu me a hin institution pa house in pi pa wang chu e ho ading identity hi mang thei pon te kati ai wa house ho wang a ki hia lungai a lungel a hel ngai yu ho sung mi te angai lut lo nau pa yong hi captain na khat asimu wa amo ho hi thagau thun ki sel pin tha na ngai chu ma apin thau ngai chu house ho hi chu ya tua in sei pau hi nei do question pa chu he de chun tua MLR and LR ke ti Manipur Land Revenue and Land Reforms Act pa hi very ai chu thing thang a chi lo chu hi chi I thing thang right gam right in ho I pin protectable ham ti chun Indian Constitution Article 371C hun protectable hi chu 371C kun protectable la hi chinoya khu Manipur State Assembly a he HSC ma Hill Area Committee hi chia chu thing hang ki vai hom na gam le go thu hi ta I pilam pi yong thing hang thu ki sei ding te la Manipur State Assembly a khu HSC approval ngai hi chu ya chu State Assembly in thing hang to ki tu saya hi dan asima EP hi ta yong le bolding a pha asa khat cho te le Hill Area Committee thing hanga jowa MLA som ni hung kai do ho se si chu atum bi atu khomuwa hi chi thing hang thu assembly pass bol pai pha ham phalo ham ti pa chu ama ho jo si chun ase khom aphana ki ti teng chu le assembly a ki chi sa ai chu na ge jen a hung su a atua hi chi pa hi a thailo ne chu house na thane na hoilang ge hi tam ne ti na a thane na pa hi article 371C pa hi hi chi hi implement ki bol lo hi le implement ki bol lo ya tu ne MDC ya len do wa hum pi ha be ngen hi wa chu a ye chu tun asama khan NC Hills ho bang khu 6 schedule hoi ta che piu chu na ai le chi 6 schedule na khu velya chun ethnic development works abon te ke ya chu autonomous district council in take up a ball chu ale e ho hi hilaya Manipura hi amin mai MDC hi uma hi wang athane nau ki pilo hi chu thane nei ki pilo hi chu ipi ki bolding new wa adang development ha khat bol a financial authority financial delegation pa alula autonomy pa pi umai center akuna direct funding ki holdi center akuna EP project ki bol thei di wa full-fledged autonomy ahi to ka chu house hon gam le go hu bi thelo ta chu aje chu tuai ho India independence wa chu India hi ta chu India constitution no ya hi ta je wa India constitution no ya thing hangam hu bi theina dinga article ki sem chu 371C chu hi chi pa hi hilai Manipur implement ki bol lo hai aki bolo hi azi ni aki bolo hi cho hoi hi chi implement dan pa implement ki bolo wa suspense aki ko iti diu hamna acha chi aka la helanga hi state assembly dan tam BP asema ji a chu igam jo si yong forest hi ta phun ding go ri chu hi chi pa hi aki heng do mi pi thalanga ki sol mi pi representative ho MLA ho MDC chu la thani lo hin MLA ho loi chin assembly a asei diu ya amahon asei lo le chin nang lekin ka sei thei lo chu because I'm not the representative of the people ya chu constituency khana chu gam kai khat thalenga mi pi thalenga ei ki sol hi le mi pi gen thi ha sat ne mi pi dei chu aga sei dinga assembly a mi ki sol hi chu me
aki solo na abolo wa ato lo wa hele chun nang le ke go chop lu na ka sei the lo pi chu aji a hi MDC election itil ingol jeng MLA election itil ingol jeng em ato ding tong mi lo je wa hi tu ne hi society bo ye chme ya chu ku ki in pi yong chu iti na wang wa chu chi traditional government bo chu traditional government bo hiya chu government competent authority a thei lo hiya ai cha to ga chu chei ding chu ko ham iti le MLA ilhen do ho loi hiya chu ya chu tu chunga pu paulen lalin agam kai sung neo kha ki su kha ai le thi le hin gi lo apan ta banga chu MLA ki hing do yu si hi apan wa ai le kun i pe sei ding atu a khat cha thu chei ngam lo ami sei se ya sa hau pi pu ai pan le i pi ki bol ding i chi ye hi i boi now ya chu gam de go hu bit ding ti chu hilang hen on izat sei yong lew hen ai lai in pi assembly a chu kam chang khat be ike lo wa ai chu le i thane naw pa chu thei lo chu chule aju wai sei bong wa gam le go thing hang gam hi ven bit na dinga chu India government in dan asim pa 371C pa hi implement aki bol to ka chu gam le go hu bit nom thei lo de ti chu ka ga sei no ke pau me a hoi le pu Thomas han sei ju za so ke do bana chat ka sei ben num chu ichi implement ke bol na dinga hen article 371C ati pen hi ade injong assembly Manipur sunga MLA nei ho to ho yu si dong pressure ha pen piutin hei se se lo le ADC ho hat na tinga hen chitei lo chu ho so ke vai pu na jo han ta is the nominal me hitain mi pi injong jana nei ta ke vai pu pen ho son zo mi pi no ho da ban le in adi in mi pi representative ma to ho hin I to dinga nom se dinga nom tu chunga hen ne khan min pha bangin pu paulin lal bunga hen se de ti cho man tip ne kin hen a hoi mama zin abana tu do na chal pe kin hitin abana ka hen num chu tu da ko enum chele pugal kumang ka ga to be num chu iti da na hi khu ho la I ve nei la hin kum som sigi la hin gam tai ai le na ko ho la kum som ni som thum chai yo la khu pi ta su gam tai yo wa iti da na nyam se ju si ham ti yo he namu da khan sei la chu ki pa mi ichi he ko isan tu lo chu ka than lam pang pa kha nei ka ke pa e ni chu ke hi development non tu la ya NGO ke pa hin si ke ka bol hin ke dinga jam kan kham la pen pa kha choi ta in loi te ho naga te ho nei le ho to ki to khom te ngai le hi chi hi village selection hin ka boi pen ngal ji na masa pen am ho kho chu in jani jathum zanga tin akipel e ho chu le in som thum te akipel budget hi mi hi ma ki sim na budget ni mi hi ma ki sim jo job kat ta bungai tan mayu si na khu nyau chu fan ki pit ke tam pi the mo mo loi khu tam chu fan ki hom pi the mo mo loi na tum dan chu ai ti da chu khu hi kan han ke le ka chi akiti sau be le chun in hi lom deu yin ai le anai ki ti la anai chu rural area ha ke lo na semi urban hu ke ta na ai ti je hin he chi ka hi iti le ku ki society mi bi ho si ko ma phat am the da mi ta bon ka sei ka dum na ti hi ke ma nga jong ka ke ka to ma ka ger jong ni thu khat na tu na anchor pa thang len mang na pu thang in do jen ka ki pain hezalai ta so hi ke ai ti a kalung thim ka kap jin na mi kuki society hi kilometer som ai kho ka lai le khu alin ki mutaloi na hi che pa hi ai ji chun chi chui bola hi ta sum ham tel mi ka ti chu abazin hi mi hema ki simai ta ji chun mi hon hi chu ka to khom pi hon budget da bol wala kro lang phale le kin ka bol la khat la ni na la som ke chai di cho hi ta bong choi chu hi chu ka punai ka ti na hi choi da chu tui ne na bong chu la khat la som lu de ngai le mi dam ho e ho chu la som man na ding mi loi na capacity chu population adai mo mo lo cho ai le mi dam ho chu chang hai tai na hi to da bong ja chu i ho wa chu government jong toy ho
state government chief minister paling ngajong ase tan za cha num ta kan he na hi chi amana se ta bangun chu enjong ni se na so nai tan i gyal na so nai tai mi ho hi development ipin omin ai wangan api de ho in akibet hi poi ti na ka se lo nomin hi chu in se pau zo ai tan hi European gamma history akon isimal balkanization chungchang gamma tuma gamlen ta ho na nyau cha cha ki a chi to bang khat chu toai e ho langa long hi chi balkanization ni ume ta chu hoslin khat akona chu ho sa kha chu na ani pu phata ani pu ai le in the thum da ki je ding pa chu to hi khu so ho khat nam ni pa chu khu so mi nim ben na khu som chu ki ho mai le na som ni som thum mai chanu ta chu na hai ba chu hi chu hi a defect pa chu main the defect chu hi ne na iti ji chun chieftainship i topic pau wa chu angkilu nai le as a chief or as a social leader hi na chu ibola i se hom ta le ken recommend chu chief hi na pa chu chieftainship pa chu recommend aman na lo dinga chu iza thi bwa le man sa lo ding hi ti wang chu recommend hi na ai hewanga chu a functioning pa chu malfunctioning hai tai ya chu it need reformation na ke pa chu dunia hi atupi pen chu reformation pa chu hi dinga hi ti ka se no mini reformation na ilu zo lo vai le then we are bound to die even we may be also bound to extinct na lai ni na he chu ku ki cha pa chan ho zo si chunga na hi nga tu na convey messages ke bo pen chu hi dinga hi tile leo khat ipiha isi no mu chu pem tile like Nagaland Mizo sin Mizoram na amo ko awang phat no chu pem tele changes pa ku ayo wa lieutenant se banga chu cheap land acquisition pa chu Mizoram abol wang wa chu amo chu mo man thai lo so because they belong to the land belongs to them na so like khasi ho wang chele amo ha customary land rights so nei so na khasi ta Meghalaya so because they are tribals na and they are the land is with them and they also belong to the land na whereas ibang set no din pin ta pham tele tunia hi koi ma ke mo ngo thina lo chu pham tele it cheno Manipur he na ni ho hi zat len ta no ya hi na ko sai ve ti na ichi isu min lo de so ke hial na pa hi bol them lo vai le na zat lin ho chun ivel hum diwa ong ta zo hi chi ivel hum lo diwa chu change pa hi mo bol bo the hi poi tiang ka se no me ne na loi te ni ko ma yong na ka se num zo mi pi ho ko ma ka se num zo change hi mo de yong de po te yu phan de change bol hi la le vel hum sa hi le ka ti na e zo phai cham mi ho ivel hum le do hi ya mi pi hon zo hin ho sa he lu te ti mo se si yong hin na aji khat ne ya hian lo wa a system khat cho mechanism pa chu hai ta ready hi lo wa le na hian lo wa na cho chom khat te hi chwa hi chwa hi ki sia ta di di ayo wa land acquisition act pa chu ang lo hena ho so ho se chu government an zo an vel huma jeu tan mi yo se chu ang lu the u pa am lo khong phat la bang chun he ting zu le chun ki hian na pa chu a lo the lo wa mi pi thani na pa chu do tho tho de na he chu sang sia chu koi ka bang scholar ke tin na pi yong se dong le na hi chi ho sa hi chieftainship chu ke ka dei a hi lo wa ma chu mo khial a khial bai le I ho chu only en na vel hum sai koi tai ti na hi chu se lo wa phai cham mi ho hin na ei vel hum le the bai ti pa na ei cho mo hi different form ma hi hung ta chu na ja na hung ta chu through political reformation through land reformation through different formation na chu hung lu na thing phang gam hina iti ne do dam ti pa vel hum sa du chu ku ki gam na ku ki i ho society chu ki pe na he chu na adang dang ho chu all vel hum na ben na chi chu hi ti tu ni hin pi chu ai da chu i ho ku ki society wang chu tu le twa reformation chu zo lo mo wal egam nu neo che ding I village neo che ding hai tai ya chu reformation pa chu I ho le ho sum ka hi interim reformation bang chu ha bo bulletin nga the abana khu ho hi za da pha le bo da te ti wang ku kin pi thani na chu na hi chi hi ha sia se ya na to ki pa sa bang nga the tai ti ha bang chu ki bo han na ni na phan te ti kin no ka se no me ne ba na he no hoi ma ka sa ki khat chung ho na ba na he
tu lai ta hin event hiện sự cái điều hin i hote hi as a social activism khad hi na jam putong pu hol khomang ren se banga chun government na ko nayong ki phachom talo aban ti nu siong ke changkit na lai aban le NGO ha ko rai ma cha ki chang thei talo he tu nia hin ka sei nom kit khat chu mi pi teo ka tip na nom khat lai khat che sa ka hab be nom se nau sa pa phamo zong le nau sa nu phamo zong le just stick to your village ka ti no min da ha talo ding kho ja sem hoi te te gut ding house pa an zo mi cha ki chaw gut te te I na lo na zol te te ku pi le khat na so dam ti cho hi in aja chu ini ni ba ta exam chan wa he we are bound to extinct last stanza so koi thei pe ne no min he abana hin thu do aka gal be ron jo pu solet kumpi pa ka do be nom cho he la hin hausa khat na ho hin a hin na in zong tu ni ta hin ipisi pen ta mo mo nga hi tu ni society sung wa he ti ka sai dham khucha ga ho he khuwa in hoi ta sa talo wa taung sung lang he dal dal ji hom ti yo he na mu dan khat to ma ka do na pass kan bol so na hi in khu sung mo mo nga hi koi ma thei talo he le kha mi tham khat bn chai me zong la hin khu ga miti to pha ho pa hoi da ha ji wa gan thei ta ko lo so ai ga panu outside street na ka ti he so ta bang ho I ke lol hin ho sa khan ni na hin pi ta bang initiative ke la hin ke man tup zo vintir khu hung pi hin te ti lungyal na yam na lungyal khat ho sa khat na hi na hin sei pi lo ki pa man te bảo mình chị cuối xuân chú xây mà sang in thầm chắc trong bệ khát các cái xây nom dụng cú kít tê hình thil yêu sẽ hi nung lang ibat yong lệ malang ibat yong lệ ibat sau lâu ham khát ôm mình na chỉ ai hi cho yêu sẽ sụ hay cái tê lệ xây tiền tiền xây tiền khát ôm mình ta khát buồn mong in xây mà bằng aju ít khut chen hậu hi ít ta làm cha cha ít chen hậu thì hi amen reason ni cái mùa đã na hi ama sa pen na ja aho spa ju dictator hi ji adang dang ho ko mit te han ja ho ma bowling et ya tha khoi tam sat ji o hi chi ja hi so le loi khat chun ken example a cái khua khu cái mà ta hin tua Hausa system dictatorship sem hi ahoi lo je hi kuki in piana kan to jawa de a hi ka a kai le e ma hi abol ma sa pen ki han ta khwa hi se mang pachong lang sam ti ho chu khalana nang ho ki bai po bin meeting je nga yong ke yaw lo bin ki ho bin lang na resolution do wang chu ke kom hen polo de si ke a kho ai le review wall thì em là kiện xe tốt tỷ lệ là kiện cái phát xã ta chỉ chế đi ngay cái bò lá cái là mi họ hi lùng đó nông ta khát chú cùng giờ khát ta bằng ý nào hi ta lùng xung quanh ta đan hầm cái giàu rồi cái khom nhong cái khom nôm lầu ta cái khom thề lầu ta bằng lêu cái đó habit đó ta ya hi a kho pen hi cái mô đà na hi Hausa hi tek emo bò lầu hi lầu vin Hausa kitipa hi one man system ahita ilawa ho in pi ta yo hi ik khela hela Hausa chu dan di chu Hausa chu amin yong khel loading skill agam right ho yong khel loading administration bo chu Hausa hi ta loading a ho in pi hi ik khela hela a ho in pi a ko na tu ku ki in pi ja Professor Thomas an sei ta ba chu aya Thomas an sei ta ba chu a khoi in pi chu lawa hele ku ki in pi bol za meaning lo chu khom a beg a grassroots chu khoi in pi ya cha hang in pi nam in pi hong do di ya chu a khoi yo se khoi in pi a ke he do le to a problem yo se automatically la so he ka ti chu ke mo da na ba ai chu khoi in pi a ti he ding ham ti meaning chu in ja ka se ma wa Hausa chu amin tu ti hi dan ding Hausa tu ti ding ai wa nga vai hom kiti pa to ade India se sum la pai thu hian lang ki vai hom da na to thu hi le mi pi chu mi pin se mang chu an plana se mang an vai hom na an to tinga hele ho sapan anop do ba khat te ka kada
job card ho chan ge ya tha ne no su ta lo di chu phat le chun ami pi chu ki hol ta chula a khyo lai le ya ta ise yo a ki hol te nga le agama chu a ki hol a ki pa da chu agama gam chu ma ki chon do ni chu tha no anop ta lo wa hele ita chu kho chu aku ma tu ti khan ye ga di chu ta ithanop lo na pau pa chu nya si ma wa nga igamu pata lo je a chu ho spat thu ma hi le sum la pai chong yo si chunga power yo se ho spat na control la le ti san chun khat pai kom la kha da ai lo le in mon khat ki chong ting ai lo le ken yong khu tha khat sim tang ti ta bang so ta bang ngan pe hong kon no na pa chu akon lo na di pa chu ama sa khu pa chu system ki wai po na pa chu pu thomas se ya chu chip chu mo ei khat kol cha de ti chu ka de lo chu ken chip pat ma thu mo hi lo de chu kho in pi tia sem do a kho in pe ki ti le hausa plus khomi chu hausa ti le mi khat bo chu ikibai pu ne hausa ki pu ye wa di lo chu kho in pin ki pu han lang le mi pi yaw de ta chu cha hausa pa yong yaw ne ta example ra to pol ma ngin ko chip ku ki chip assistant ya lam kai pang chu na ho ya hong kon do ham tia hi ho sangan bi ai ki bai hom je wa chu chip assistant chung leng do chu kho in pin ki bai hom lan chip assistant ngai lo chu ku ki in pi tu thi yeng di chu ai ai ho sa yong yaw ta khu cha ga yong yaw ta kho mi yong yaw ta khu cha ga yong ti ta lo ring ta hai pi kong klep sa o me ta na kho mi ti ding ti ta kho mi plus hausa chu ki go ba le kho in pi ta chu za chu hi chu ki pu ba le democratize chu automatically di ya ta hausa ki pu te te ba democratize het lut di lut thei lo di a system bo khel di chu ta pu thomas sin a ho sa panalungel a khel de ti chu a ho sa panalungel iti khel yo system ki khel lo le thei lo di chu ye ho sa pa tu ni ho sa pa chu pathian mi hin tin pat apan da ding chu ji nga cha pa ita ba ho he ding khalo le to na no so that na mang nem no mo sem na to ai ki hong na ta na very very crucial na point khat nan se kha khat na a ki dong tai mi hin den na he dong ka mom na khat chu pan den host huin pi na village the jo khusung in pi ta bang zom tai na ale ju lam kai khat zom tai lam kai ya group khat zom tai na am ho chu nan le i ho ku ki te hi huthai bol crazy so na we are very crazy to village na set up a new village na I crazy no pas to pu so le na it is to iti soft ball dam ti pas so ai so a benefit or business na a model pas so na a ki bol do se business profit motive ta so ai le a committee host tu nang nang chu nei le nan nei na go na ja nam khat chu ai khat ja chu am ho lungim na asu na na ga ja zo lo phem he ta na mo va zo so ai ba bong ho chun he chu wa chu ke va mo zo kin so na sal thomas na so king sai ta da na let other people so follows na ka ti chu phem de le mi dolop sang lo so na ni khat so ho bol le na block scheme ne khat maintain job thale le pun da nung ja chu ke va le he so ai chu ke va ja chu si he ki ti bo so na ai ba ta nang nan sel le nang thani na ka pi de ti ai le thani na pi pa chu nang na langa hi ya ram khat chu du sat lo na thei chan ge ne break ne nei da su na hi ke hi cho ami da ho chu hi ai poi ka ti dan so da hi cha ni nga yong chun na lai chu ka se so ta ju ke chun house ho hin ai pi ham alung ge lu a khelo nga ye ka ti na pa chu house at pa atu cha ke ju ka ti ne helovin na alung gel ka ti naw a chu tu in pi pun a sei banga chu hita banga chu ho house jo sen dungel an khelowa ka changa ken khowai ka pu pa hi khu le beng khang to lo ding ai tai ye chun sungil wa chu lungel ke khel na pin tha na khat ani wa khomi te hi na khomi te khu na hi ki wai hom na pa adai tawa ki wai hom ten che le khu le beng mi ho hum ki hol di chu chu le ju wai sei bong wa ka dei ta kha chu hausa tam ten ka cha ga ho ti ve ta chi chu sa pa we che my subject ti ne hi chu amma ho so le kol koi ma ki um lo pi che me di ta se ya
khăn khoa hậu sa pan vang wa cho ma sa ching jo tam thiam jo hau jo mi tam hai ta chu ya chu katsa ka ho ti lo ding khumi te ti ngai chu ye chu chip recognition ke bola khu achanga recognition ke bol the lo khumi ija to ne chen ham ativa he chi dung ju ya khu recognize ke bol he chu ya chu chago ho ai lo la khumi te be hin hau sa ka hi thei poi ti pa hi realize bol ngai ki het do ngai he tieng chu le ama ho ja la chu ke chu len la lal da na ka hi ti cha het tieng chu le hung peng tha win tin khosung ke vai hom pa chu tu a in pi pu bol bang kum pi pa bol bang a chu a bol wa he le chu hang pi ai khonung te ne chen sung de chu he chu khat dai ani chan na ai hi an jo wa khat ma ngin na do khat chu thing thang khui da la wa phai su idel del je ngu chi pa na sei na pa he lai tham chu khat ke gel nom ka sei nom chu urbanization process pa he chu ai chu urbanization process ki ti chu mi khan to na hung dung ju ya chu min khopi bel chu khopi khwa yu ma le chun khan to na jong aumin chi na jong aumin ai lo le to la tham ipilam pi yong la khan to ki mu je min te ta mi jo te thu chi khan na iso pi mi jo ten nigen the na ha sat be se ten le khopi dal leo chun hi chi khopi mu na chu a hau jong avai jong hin na ki hin so ding he ti thu chi khan nei chu ai to banga chu tu a thing ha nga I say chu in every aspect feel hi chu e khat la nga se health sector iti yong le damo ve se ko man mu chu la mi khat a hing lip ma nào nay đừng khát tôi lại ya hình tụt nó vào chán thầy ta buồn thụ là cho chân tôi không thun cả và ý chân cái thụ kim đệm na ai ta bằng họ din mun họ ta bằng ai lâu le education itiong le feel kita development itiong le feel kita ai ya chu tham chắc khát in bahara ga kila yo thim khát chân am le cái itiong le cả cha te hi phai ham khát copy ham khát na hi le kha ka sim ja ang mi do thei khát to le ti ji ayong hi factor khát chi yong hi urbanization process ayong hi jong chung khát ki le chu I think like iki whole lo now pen he feeling of insecurity na. Is that say him hen yong leo hen. Khomite chu tu lai house ho lungel chu het alunga hi lo a hele min. Ano do yong he chu. Hitabang feeling of insecurity khat ilung thim wa jing ke ja ki whole na lung thim pa chu lo. Langa hen nge sei yong leo hen. He ja chu hilai pa hi tu a change ahung na a hi I pilampia hei tu ding am ti chu civil society organization in pi nei ho bang ke chu nei ho hin all stakeholders hi aki ho pi wa cha ai change khat hen pu du theu le na njo ai sei bang wa chu khosung ngam le go pa thing hang chu house min te han nang lo khosung ai chen na ho be chu pata bol pi the ham pata ti chu revenue lut mong hi yong le village of level la chu e ho iki ho tu wa adam sunga koi ma chan hi chu muna hai ano lo thei lo ding ti khat ham khat chu lo wa le chun feeling of insecurity pa chu ama family hin hey na go ba ki gat de hey nge thei le na hey nge na go system chu copy bol the chu hey nge lo hoi ji a chu ko hi a kho khat gam hi circle li am bak 50% hi yong la na 40% tamang khat ko ho sapa pi wa na anang je ko commit de ko ama ai e got apung area he ki ho bo ba hi chu ngam pa ma pot do la yo the lo a chen lai set lai cho ki ho ding ti ka a menen area nei te ngo na so yo na ne na pa so ba min area nei te la min long tam yong short tam yong ani na bol the cho na thinga songa to long tam yong cha hiya chu kin to ka se non pen chu ta se pa ma sa se ma ba cha e khada mi him ki hol lo ki ti chu factor ta ma ta bin na so e hon factor yo si ki cover yo pon tin na ai wa nga amen ho sa related a ki hol lo na pa chu na chi pa chu cover ngai wa i chi chu ho a ki bai hom dan chun a ki shela hele ho sa na chang a wai hom a hele chun inja ka se na chu me power long i kho da len yong power yong anya translate to money ya chu na e kho da pol ma nga se chu di chu ho sa khat chun chu chi ding ngai to na gam khat ki chu apa chun ama chun hi chu iti sacrifice abol the dam ti question chu ka se nom chu ai chu ho sa pa chun ama share pa chu mi pen ki ti lo chu to chu na ho sa share yang mai chu til yo se ai wa nga mi pi share chu ama na bon a hlun sa ngai chu na ai chu government na imu yo se ho sa pa dinga ki pe lo pi chu na ngor me na skip yo se hi mi pi yaw na a ki pe cho mi pi cho ho sa pa na as to isu mo hi ho sa hon mi pi se ra to kha ya ki se bo cho
hậu sắp ban mi pi sẽ là to khá lâu bộ lên mi pi chỉ lu không mi tới chỉ lung đâm thâu rồi ta ấy hỏi hiện hậu sắp ban hậu sao cho nó bọn nó còn to lại giờ mi pi sẽ rồi dùng cái chân những tiếng cái mà sẽ dùng cái chân nghe tỷ lệ giờ chỉ bồi khá bây giờ chỉ justice bắt rồi ông không thể nên ngắt rồi à vài hòm chú à mà chẳng hết tao ba không mi thay hẳn sẽ mang bắt trong vài hòm mà ê chỉ không hi hậu sắp ban trong không hi ba chỉ không hi chỉ không mi lại trong cái gần thể nụ gần thể ba trong không hi tí chú ăn hòm thể ba tiếng lên à tại sẽ bao chú không lẻo đọt anh cứ tì lâu lẻ không chịu ta về tao anh cứ tì lâu lẻ hậu sắp ban chân à mà chân đừng lom chú mà những hiện nay không lom cho kịp gam những cho mình mà những cái quầy ta to khó lột bị chú sai tất cả sai bên nôm cho do Pu Thomas cái sai đó nó bên ta cho hi chi ông hi thì bọn là chú nào có họ hi mấy điều lại chuyện này cụ kêu chuyện này nào có họ chứ mà outskirt mà họ sang à cho in fact main city apa nào cho họ chuyện họ gam nó chế họ lại ta rồi kinh lại ấy đấy tí ta là chú lại các con nôm bên ta cho thì bọn là chú họ vào in họ mà mua tâm thì ham cần tí kan sei ron pen ta chu ipi ta bang development hi tun zong na yo intellectual forum mang nei tan ban ting academic on selang associate professor on hina ka to be kin pe long nan sei na ba nai yo wa ho in som ni som thum pe hi cho ho pa I ki lo le student ho hi het na chi na government jobs tu ha government in policy chi pi pa he government jobs je pun sa ta lo de ti private sector la chi so ta bang hoi pi ta bang ki bon lang hi la hin na ko wa ta bang a hon yo ne ko in text ta vin ki pa min min het tem de ka ta san mi chen de da sai ta vin a hin nang zong het gil nei khat to hi to ki na hin khusunga khucha ga ho hi ti le yo ani khucha ga ti de dei po vin khucha ga ho so na ti ne kho cha ka do dum pa ka se kin ma sa yong chun tu lai ta reserve forest tu tam ta gi na hin khusunga che khucha ga me ti je wa hin ho so ki tin ta vin de ti cho khu tam tai la tha ding agam tam tai tha di wam cho question chom be khan ang chin tin hiol ka do be num pen ta cho yo wa hoi tam thei lo he khu he ka ti hilang agam pa mai chiu lo chu ni so be mai chiu cho khwa so han development ki pu du thei lo vom ka ti phai sung ka dal dal sa cho nyo pe na ga se din bi ti wam sena kai thela ti wam ei mi ho khu la in fal ma chila hi na ga ho khu ma la ei no chang dim se cho ấy mình chỉ chịu lại rồi bây giờ nó cài rồi, cho tao bằng cái sự ý đồ và pha hầm tiền pha rồi, mấy nhân rồi idea sẽ là bị thấy đâm cái tiền thôi, bây giờ cần gọi là bao nhiêu? Tôi cho in people nó say to more or less cái bằng nào cái hệ cho, ye cho chỉ lại pa hi, ít khăn thề lô nào khô lấy về apun thề lô nào pa hi, tôi ai say bằngว่า cho land holding system pa hi na, ye chỉ cái industry à công lại à cho 6 months research cái nào bol cho. Agriculture practices and land holding systems among the tribals of Manipur hina hichi kana bola hichi dungju ya chu Guwahati ya ek social change and development ki NGO khat meta amo hun sponsor in bolwa hichi land holding system pa hi research kana bol chu 6 months aija coordinator ji tu chunga oipu professor Amarjum nam chu ama coordinator hi ama no ya chu ke chu field research akom hi ana bây ki mudung ju ya chu factor len pe na ki mu chu thing thang mi che hi wang ma njo wa nagate land holding system pa hi circle li a ki khen hi chu ya chu ama ho ku lai house te gam min tin a chu teng le kho chung phung khai e khat gam kin in tin community land kin in tin a ten lai pen kha khu forest pi ha kho sung phung pi adinga ri ja khat ki de chu ai ya chu gam yo si chu ama ho a heta na house pun an ama public tha nei mo house pun ama gam kol khat api pau tai lo wa chu adanga hi tha nei lo chu hilai pa chi aki hol naw pa chu ache naw gam cha gam hi jeng hai house pun ka gam ati thei lo pi chu a ye chu aman atum bi a house te gam ani ya thing ti ding thing ki sa ding la agama ki sa na chi chi lo wa hilanga khomi te gam ha sa dinga le chu khowai po ho to ki hu to ngai chu hậu sắp bui gam chui mình được cái tổng có thể rồi, mà nhau khốt chắc họ không biết họ. Chỉ khát cho này rồi ya chú tiêu ấy hòn lại land holding system pa hi lại factor hung leng tha hi ya chú enjoy say house ho hi ada adu ya nam khu ala pi the hi lo ya chú apin thau ngai ka ti pa chú hi chi change pa hi mi na sei sanga am ho hin bol ngai chú hi tin ki bol khol weng pung thei tan te ti a khu ngai lut na khomi te ngai lut na hin nei teng chule acham chamin change hung ta ve ta tu a hi athane nau pa akol cha lai si wa chu neu jep diu at the end of the day
extinction na tiu ajo ai sei pau chu hung leng do de à tu chân cho mà tu chân wa mang ding nhiều mang ding tu chân wa mang ding tu chân na khu ki ve tang na liang do pan da to so na gam na go ki hu tang I pi na tiam na ki ve ne ta ti lunggal pa chu cha ga ten akama sa phone do ngam no ki cha de wa alung thimu wa khut a be be hu chu he chi pa hi land holding system pa ai khan factor khan e chu lung don ta khat che ho hi bi yo se hi Christian jo hi che wa chi ke la pathen thu yong Bible thu yong ha se thau wa na ama Israel te thu sip jo ha se Israel te yong hu a leng pa ji ngang yong ama ga ma chu ma ne me ko ta phung khai ho ngam ho to kha the lo he a to kha ai le ama yong tu ki ipe punishment morning lai wa the chu khu nga ngam ki hom sa này thôi na cái hội đồng hiện chỉ land holding system pa hi development concept ngai na su li ding ka go so na ai ba nga a na ka dum ma ko khat nai test ka bol ve na gam hi land mapping hi ka bol ve na ke su satellite mapping hi so not only manual mapping hi pon na satellite da ki bola chung langa ko na na a control pa su Bangalore langa ko na Kolkata la ko na hi ding ke bol le na ki draw ke bol na land mapping na ki ti ka bol wa ai su ka bol pi ji ham ke ai le koi ta bang na ho sa khat chun a khomi te ho su ga ma pi no me pi nom lom ti chu na ai chu mod le bowling thing 30 years plan na 50 years plan hi chu ai le am ho hi ata ta kan mol wa chu am ke bol ti ngai le ho sa pa chu I certified that this na am ma hi certified ka bol te chu SDC video na SDO counter sign ka bot sa gon cho ai nga ho sa za nam ka na I the lo cho ai le why the reason is that na ama sun it's in the menu pasal pa chun he cho ki an ai le beng lon la the cho I chang ge so ki why na chu chu phya entitlement na khan sa ding na chung le pham beng ding ke so na improve bot sa ding ki ti cho e ho su common mi bol the kha chu mi tu ke len to pe na a liang the lu hu su ngai a no ta bang tam ta mi cho he cho de nga chu ki bol chu me stack ne ta su me he chu development pa chu ka bol ho chu to ai na ai ki bol wa nga chu a lo thn ne ma a lo sa ne ma na ai wa nga chu a min jong thamat da ki pa am hon jong a hoi ta a chi hoi the ni de le encourage ka bol nom chun na hi cho la chun ka pa chat khu khat bang so to he amon they are ready to welcome that na welcome a bol chu phem de ho ta phai len na ho hi ka pa chat nu khat na ho sa pa to ka ki hoven hi cho ta bang so ma le ki hono na welcome ka heve aji chu sampara le na kol bu le ipi le nam dan ju ka te plan thai le ta so ta long term plan no chan ge chu na ka pi no mo be ti ta cho hi chu to hi chu min ka pha hi amo ding ang chu a ke pan no la thanu mi le chu la ta ta bo thini do ke min ka phai o adam ho chu ka pha ngam lo hi chu na tam ta ka bo lo tam ta ki bo la chu min ke phi ke pathe lo ta chu dam ho chu na e chu pham de ho sa lung thieng lo kyum ta chu a de dia gam nei ho chu na ha sa ye gam nei ya ho pui na ya chu ki hon land holding system pa hi main factor a ka mu chu a chi anni chan na chu agriculture practice pa tu ni chan ge ya hi ipui pa ten abol pa zoom cultivation hi iche pi jeng cho hi chi hi ecology yong imbalance asu e zoom cultivation ki pa hi ke tam pi ko khuwa ka chi tu la ka sei jing jeng chu ai wa nga chu angai wa koi ma chan a jui nom lo pi chu tu ni chan ge hi ve na ha le chun hi chi agriculture practice pa hi tu zoom cultivation a ibol pau hin tu kuma hi sino uzan iwat ha diu ta su na gam be len ta khat hi chi gam be len ta khat iwat ha ki diu akum ki te le hi chi sino chu alo lo lo chul chu ki ho ki ta lo wa iki chon ki no gam len ta khat iwat do ki diu chu hilaya ning kuma iwat pau gam ki du ne de kum som du le chu kum som to ka gam ki du lo chu me hi ta hi kum si a hi wa jeng lo chun thing yo ta hi a chu goju dan jong ki khelta nisat dan jong ki khelta hui nun dan jong ki khelta na ecology asu kha chu ya chu thing phung song phung to mi him I hin naw ki ma da hi ki job ma hi ti pa hi ecology pa hi na theng chu tu ni chan ge hi bol ngai i bol jengo tun te ka khanin agriculture practice i bol pa zoom cultivation da la hotin farming system to ai kuma nge se mo chin lu taw te kum soma
กุมโซมาการ์ดิ้งจองทัพุงผูปาจินอีที่อดาลหางำดองอ่ะหัวเนี่ย building asa te อีที่ building ก็สะดีโจอัตัวจุกุมเสียโลวัดปาจินดาทยองเลยมีไหลนั่นปีดิงับโลอ่ะจีอีพี่หัวอดาลหางจุละ ho sa pa ong ki yal kha sa nga ji ka tu chai ka da la sa nga chu land holding system chu a land holding system pa hi khel wa abe khat chi thop mo ji chu farm le ya bol te leng thei le ya bol dun bolin tin hello wa kom le ya bolin tin jong ha bol no min bolin tin long term plan pa hi ine yu ngai chu chu te le gam jong bit ding chu khotian jong bit ding government za che government yo ei za di development hung du thei ji chu ko wa sei no mo ki pau me a hoi le zingin nu mama zingin a ve hon zo het team ding ka ta sanin dunia hin a ki sei pi pen ta so tam ta gol men zanin gam chu di ko zong le hausa le a khumi a chen pi ho a su pi u na tu a cha te ho to hen lung ki tu ta hi om phat phat ve le azo de ti cho khat na hi da hin ani nia hi khat zong zam do de go na khu da ha de ho sa pa in zong changa dinga power exercise ball jin ke la mang na ni na extinction na chi de ti cho ka sei pi pe na hin chin ni dinga chun mi te igal mi hen lang igal mi lo hi zong le mi na bola hoi ho a pha chu mo ki copy utin land holding system pa hi tu na sei bangwa chun no ne kha kan sei ta win iza su ke du ka ta san na ba na chun ki hom khan le hon power lo se ring min tin ho sa pa na khuwa min building san tin a khuang pi hingin tin machalin tin vat hoi di ti cho a chei na pe na tu ni ke holim na he cookie championship and contemporary wall a he ne khat ka ga je hen tin tu ni a hen ke holim na he chana hen na cha yo hitin kho he te a kun in jong give chi refreshment he in sponsor ven hi la chungwa ki pa thu se je ven he apat na pe na hen pa te ho hung ki pa son ven lang pu thomas man ke la tin abana hin pu solet kan son tho jingin ban le pu hol kumang cho se hi ko he te en I ho ku ki edition sa agenda manipul no ya kholim na ho pa sponsor guest ho hin pi hi in chukit tengel hen ki pa pium ta no tu na chang sponsor ball jing na live in hi chi hin pi hi kangpu pi base a ki sem hi in mineral water hi chi te no tu nya hen hi chi don thei tui pa hi sponsor ball jing na live in le a chung wa ki pa thu se kit ven he tu nya khong ka holim na ho wa hen ki hon zo fi lam hi zong lang na lung dei lo ka sei kha om zong la ni ki he thim zong ti ni sei kha te ho pa the ni chan che wa de pa the bu pi ta ka ki pa